Zakhalculate-wa ke izinto zakaZulu. Inkampani yonke jikelele including ama-assets, yonke into yenkampani, yonke into ebelonga kwikhampani yakhalculate-wa. Kwaseke uMaZulu wafacilitate ukuthi labantu laba ababhizi ngaloku calculate zonke lezi zinto kuqhubeke kahle. Noma mezala wonke umuntu ukhona labafazi baZulu ubabezala ukhona. Angisho ngithe u20% lo kamamezala abanobabezala. Mase kuthi u20% umfazi oqala uMajola. U20% wes3 umfazi wesibili and then u20% wes4 umina umfazi kaZulu wes4. Mase uqoshoda u20% oyi1 ngoba ke nabo izinto vela bayibambi kahle. Abazange babuza ngalo 20% lo shodayo. Mina lo 20% ngawuyeka. Ngawenza ukuthi imali ukuthi ingane zakaZulu zonke ingane zakaZulu mayifuna ukuzofunda or zistakile nje ezifundweni zazo zofika ke neproof yasesikoleni ukuthi mina ngiyafunda ngikolota imali engaka ngicela ke le fund lo 20% le trust fund ingikhokhele for isikole sami lera sengihlale resi ngidinga ama expenses asona so ngicela ukuthi le trust fund le izongikhokhela kodwa ngangabatshela lutho ngalokho angibatshela ngale trust fund. Kodwa kulezi zinto ngibasayinisa khona bekukhona umbhalo omncane nje umbhalo omncane explainer ngale trust fund. Bengazi ukuthi kuthiwa ke mangabe ufuna ukufihlela umuntu indaba mfihlele encwadini. Hayi ke wavalelisa kumamezala athi hayi bye koti sibongile bekumnandi ukukwazi hayi ke isiyaphela ke indaba yethu seziyahlukana indlela zethu asazi ukuthi sophinde sibonane empilweni or angesiphinde sibonane kodwa nje thina we are done with you siqedile ngawe sesiyoyiphilela impilo yethu iyona lento ededala sifuna ukuthi nathi sithole ngokwethu ingeke nje imali yethu izodliwa eMaswatini. Hey umntwana wethu sasimkhulisa kanzima kabi sasimpatanisela nathi silima obhatata sithengise esazama ukwakha ibhizinisi mase uyafika nje wena uzobe ungqoshishilizi nje uzothatha imali sinomi kanjani. Sibongile makoti bye makoti ayixabene but iphelela la ijeni yethu siqedile usuyosithumelela ingane yethu siyayifuna ingane yethu ekhaya. Ayike ngahlukana kanjalo ke nomndeni wakaZulu ngakhohlwa nje ngawo ngakhohlwa ngayikhulisela uboy wami bekumnandi life was beautiful ngaqhubeka ngakhulisa ibhizinisi lakaZulu kwaba mnandi nje kwaba kuhle kwaba nje. Ngicela ukukutshela ukuthi uboy wami naye bekakhula wakhula futhi waba neinterest ebhizinisini lami bengasasiloki ibhizinisi lakaZulu bese kuyibhizinisi lamasingwane waba interested uboy wami ebhizinisini lami igama la boy wami ubaba by the way. Ubaba nake waba interested ebhizinisini lami wafunda yazi umuntu waba hands on nje waba usizo olukhulu wahlakanipha umfana wami ngicela ukunitshela. Hayi ke as the time goes on vele nami sengisebenza naye sekuyena umuntu nje vele ngithembele kuyena ebhizinisini esibambisene naye. Yazi umfana wami ubaba wahlakanipha ngathi ubaba wakhe uZulu bengathi nje uZulu nezinqotho. Few years down the line ngicela ukukutshela ukuthi umndeni wakaZulu ubusuyibhubhudlile imali wayibhubhudla ubungasasokoli kanje. Ba decide ukuthi manje sebefuna ukuthengisa lemizi babuyele emakhaya bayohlala kulomuzi kwakuwumuzi kababezala nomamezala ngoba hayi impela impilo yokuphila emzini eyitezi emzini ebizayo hayi badlela imali. Ngicela ukukutshela ukuthi lo muzi loyo bawudlista bawuthengisa ngemali encane. So umfana wami ke awubona ukuthi lo muzi lo uyathengisa awubona ukuthi uyathengisa futhi uthengisa ngemali encane abangayideserve nje sebeyithengisela ukuthi nje bafuna ukuhamba bahlukane nale inkinga. Episode 6 uyalandela.